What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ki khon kan yam tre Raij Mynso ha ka jingalam udoloi klik kan yam klik ka ilaka ringkat ulang do upator ki syakri nem ka raj nadu ka khatlai trek hadu khat riu trek nai lur kila pendap ya kan yam ka rukam jong ka bedeng klam ne ka let nyam Chad Kymphui kat kum ka jingai ki khon kan yam tre Raij Mynso la ong ba ka jing pendap ya ka shat bedeng klam kalong ban ai ngu ai dam ya utrai nong bu nong thau bat ki blash nong blai raj nakabenta banyo ka raj kisnong ya ka met ka bha kasuk kasan pat ka roi ka par habaro kiliang ha ka singipun kot ya ka shat bet den klam lawan ban sakhilang dau dolo ke ilaka juwai ma puramon kinjing kum ukong san uma ukles dakar kum sembut kong san nalor kiriu rangba na ki raj kisnong ba pher ha ka jingalang lingkot balapulong hayung langdo balapenyai da uma ki merchang deloi ilaka Mynso layo ka jingu blengu sim na upator ka Raij Mynso uma puramon kinjing ha ka jingkren ulakit bok kit uyang ki khon ka Raij Mynso ki wede ki riurangba ki pala ai ki jingkren kilong upi chen secretary Sen Raij Mynso udai bha rambai secretary niamtre Sen Raj wai bat u habi Januar President Sen Raij Mynso Shubaban mi le shat ki syakri niam ka raj nadu udoloi pator langdo ki wasan wahe kila pendap ya ka ngu blai ngu sim hayung langdo ringkat ka suit ka shor penbut sa ka jingte jutang hapdeng ki syakri niam kat kum ki hukum adong bala penju hikai ka jing ai bha ai benta ya ka sim khalam sim daj hau news nam la pendap hakmat keduan madan merneng dau snyang hadian bala pendap ya ka suit ka shor ki khon ki hajar ka raj klemi pat ba kente shinrang da ka bara lang yaw snyang kumju udin Kymphui bala ot batta penwan dor bat pen itenan haringkat ka jingriu ka sing ka bom bat ka kenhoi risa lenter renti hadu pendapai hamadan merneng ban aingu aidam ya ka sim klam sim dan Hakawi pakawi ka chinong hakawi ka raj oblai bo wi jing im yong gibru go im kam jole bo wi nyam girukom yo pende ki kat kam ki chinong ki thau ki raj ki melo siang so ki wa ki po ki we he ya kan nyam ko pende ki chinong ong ki nyam chinong ya kan nyam ko pende ki kur ong ki nyam kur ya ko pende kan nyam pende ki raj ong ki nyam raj ya kan nyam ko pende ki elka ong ki nyam elka waro ki nyam jaja di kertan yong ki ibia kedo lene wi to na kawi kakam chakawi kakam hanre siaw kumeni wo ongwa waro gini niam gwelei to go yo yo gini sakhi ada pandap kachnong to dei benta kajingle niam yo chait kachnong ka thau yo krai kachnong ka thau yo he yo kamai kachnong ka thau ada pandap karai yo kajingle niam nei benta wo biang irep iriang ithong itep wo biang kubau sambe yo dap snem dap nai ada pendek ilka yoi to nei benta wong wanra ya ka chong suk chong sai ya ka man miat man ha siao suki wa imi chiru ko bor blai ko wa yo ladi upende iginiam ki wa ya lai lang nei benta ki kam ke wanra ya ka jing im yong i chegluti ko miat ko bha ko dap ko kot ko ga le ko step e ko blai kan ra yo kamadet ka seng Raij Mynso pendet ya ka niam ko wa dangam yului chemi wikiniam do nei benta yo dap snem dap nai yo biang i rep biang i riang yo chet ka chinong yo chet ka thao siao tho bai wa klemi rep memi bam yu ong waro i jing im yong i ukudi hai cha tkan hale siao so gu ma ki wo ki warim ki ja ki nong sedang ki nong sein ka bor start yong blai ku ya luti ka jing im yong ki kan ni roi kan ni pare to we em ka jing ya klep ya luti Lem gus dang miu yo wenne we ki jing em yong inne tau em ki jing ki kle nei benta o maya yo blai yo chikri yo kom ka adong yang o e gut pokir yang
wa kamar pendek bi ke chan yam beri kelam ne gesgi ublang na yalu tv ke jingi mangi warok be sekilang yomani gibru ke chai ki khia yomani gibru ke ke klan yomani gibru ke chekri kam yung kam sem kam chnong kam thau kam rai kam lup kam elaka yo yi chu chui kanui kam pendek bi ke niam mo be ye ke kelam ngang ayo wa kajing be ye kelam man go ko do ada kajing im yang kibru myo ya kajing to jimut wa kajing teli Kawan tiga bama.
Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.